Ja imam dva pitanja za predsjednika Vučića. Prvo, Vojislav Koštunica, koji inače dugo već nije u javnosti, rekao je da bi model Hong Konga bio održiv i funkcionalan. Kako to komentarišete? Nije, čini mi se, ni trenutak, ni vreme, ni mesto. Ja veoma poštujem naše predsjednike i predsjednika Tadića i Koštunicu, predsjednika Nikolića. Ali evo moje pitanje za vas je, a šta vam to znači kao Hong Kong? Da mi to iznajmimo teritoriju na 100 godina? A s kim ste razgovarali, ko će da prihvati to od Albanaca? Koji već imaju neiznajmljenu, već dobijenju nezavisnost u vreme baš vašeg premijerskog mandata i predsjedničkog mandata Borisa Tadića. A što im to tad niste rekli? A što to niste proveli u delu? A super ideja, prihvatam. I šta ćemo sad? Hajde iznajmimo. Ljudi, zašto sam vam ovo rekao na ovakav način? Da vidite sav besmisao svega. Hajde da prekinemo jedan put sebe da lažemo. Hajde da prekinemo da pričamo bajke o sebi. Da se ne ponašamo kao da smo najveća sila na svetu. Da se ne ponašamo mi kao da mi određujemo kako će zemlja da se okreće oko sunca. Da ne pričamo gluposti i da menjamo teze svakoga dana zato što nam se sve sviđa osim istine. Jer istinu nikako naše nežne uši ne vole da čuju. Situacija na Kosovu je za nas mnogo komplikovanija, mnogo teža. I baš u vreme premijerskog mandata Vojislava, njegovog predsjedničkog mandata imali ste pogrom 17. marta, u vreme njegovog premijerskog mandata imali ste sticanje nezavisnosti Kosova. A šta je naša reakcija bila? Bila reakcija Hong Kong ili saopštenje? Hong Kong smo tad zaboravili, reakcija nam je bila saopštenje. A ja kažem, evo nema problema, ajmo Hong Kong. Aj ljudi, pokažite mi kako to može. Pokažite mi kako ćete da ubedite Albance to prihvate. Slušao sam druga idiotska rešenja ovde pre 2 dana, kaže, pa da se pomjerimo mi sa njima, da se one leče u našim bolnicama. Pa evo, leče se. Pune su nam bolnice Albanaca. Ali to znači da mi priznamo ili da ne prikažemo, jo, gde da priznamo mi? I kako ćete onda se pomjeriti kad Albanci to neće? Prekinite ljudi da lažete sebe. Lažete sebe, ne lažete samo domaću javnost, lažete sebe, svi zajedno. Obmanjujete javnost svi zajedno. Kažite ljudima šta je istina, pa u tim okvirima da probamo da pronađemo nešto što možemo da uradimo. Ovako samo sebi štetimo sve vreme. Obmanjujući sebe zato što nežne srpske uši više vole da čuju slatku laž nego gorku istinu. Najbolja rak da lečite čajem od kamilice, pa se onda pitajte zašto ti ljudi ne mogu da produže svoj život. Zato što je lakše da piješ čaj od kamilice nego da ideš na hemioterapiju. Nema problema, ako tako lakše narodu. Evo vam ljudi. Evo vam dovedite ljude koji će da vam naprave Hong Kong. Ja nisam u stanju. Zašto znam da su to gluposti. Evo ja vam kažem sad, evo, sutra ću da podnesem ostavku, samo mi garantujte da će da bude Hong Kong. Toliko je to vredno, toliko je to važno pitanje Srbiju, sutra ću da podnesem ostavku. Samo mi garantujte da ćete taj dogovor da postignete. Nemojte da se igrate dece. Nemojte da se igrate dečjih igara. Žandara i lopova. Nama je potrebno realan, ozbiljan, objektivan, državotvorni i državnički pristup rešavanju tih problema, a ne za dnevno političko glupiranje i lupetanje svake vrste. Pri tome ne mislim na Koštunicu, nego na one koji su to na sve genijalne načine preneli. Eto, kao imao sam, a što ga nisi proveo delo? Provedi ga danas. Evo danas ti kažem, provedi ga. Odmah se sklanjam. Samo kaži narodu da ćeš uspeti to da provedeš. Ali Srbi više vole da slušaju priče. Kipar, Hong Kong. Da izmišljamo gluposti koje nemaju veze sa našim slučajem, koje ne liče na naš slučaj. U Hong Kongu, bre, ljudi žive Kinezi. Ne žive Marsovci, žive Kinezi, a na Kosovu i Metohiji 93% žive Albanci, a ne Srbi. Prekinite više sa obmanama i lažima. I sa lažnim primerima i sa svim drugim glupostima. Zato što time otežavate meni,
otežavate Srbiji, otežavate nam bilo kakav ozbiljan razgovor o bilo čemu. Dovodite nas u nemoguću poziciju. I to ne govorimo o raznim kretenima koji rade za strane službe i koji to namerno rade, već to govorimo o ljudima koji su dobronamerni.